Ma'am Cristina, aminado ya po i-Director Chris Polo Bautista na alina po agyuning DA yung pamag-monitor karening magtindang abyas ng tutukila kening price ceiling yan. At nalino pa po kaya kayong kayang tabi pamagbantiya po king presyo na po ning abyas po. Ma'am, din pong munisipyo at intang pong municipal agriculture office aside from the provincial. So each pong municipality ating pong agriculture office. So ating pong makatutok po kareta pang price monitoring na po nga bias. Kalupa na po yung sinabi ko. Every week po talaga, ala pa man po yung problema ngayon, mag-price monitoring po. Uita, medyo skimbag napo niya pa aming implementation talaga metong niya pa yung aldo ni labas ne ika nanong nga monitor mo ari nanong malilyari anti mo wari kim bawat munisipyo o syudad at inyang counterpart in price coordinating council. Correct. At ilang kay consumer council nga manwanda. King akakit ko chitang kutang mo din na makananita manda ka pla. Karana hindi alwaya makapronta ka rin ing DTI. Nga manwa ng kakatamong kung Nathaniel Samson in DTI Pampanga. Pamuntok na ning consumer protection. DTI nakapamuntok na nitang price coordinating council. Correct. Ilang lead agency. Ngeni katang penalty mag-fine lang 5,000. Ngeni at niya mo naman kanong katapat ita ilalam na nitang batas na makatalugi kita Executive 39 itang criminal case nung elataga na talugi. Maaari po silang makulong ng hindi bababa ng 1 taon o hindi naman po higit ng 10 taon. O kaya po ay magmumulta po sila ng 5,000 piso, hindi po bababa ng 5,000 piso at hindi naman po tataas ng 1 milyon. Habang kay ni Pampanga, ala kong higit presensya na ning LGU kasi kailangan niya taga na ito eh. Pero namo kay ni San Fernando, habang may kwento tangin, makasadya na lang manabiso pa kasi kaya nga manwa ng madam na kailangan itang master list kaya umpisa sabihan na naman na singkay ayuda kasi kung sakaling ela makatalugi ka retang qualification magkano yung puhunan na tilakan mo makanya na sama sa guidelines. Kanya lang ninuwari reni pong manalbeke katamo ninuwari taga na retang beneficiaryong mga lating rice retailer kasi alam mo siya ni takin kaya pampabrik market takal sa sing may manyaranan yung mata sipunan. Oo. Namo matula niya maninsinag ining samahan ng industriya ng agrikultura, sabi ng Executive Director Jason Kaingler, yung may interview ya, masanting niya. Kasi dati pa nilang kokontra din king king sabyana o proklamasyon na ng gobyerno. Pero this time around, sabi ng sinag, masanting niya ini. Huling immediate in relief. Immediate itang, when we say relief, immediate in impact. No? Huling, siyempre, from 53, 55, magbabayad to pilan, 45 or 41 to 45 per kilo, maragulyang bagay. Itamupin, nung makasali ka, paditak-ditak, mekad, mapinanlamo retang talagang available pisaluan, ma'am. Anti mo po, kayo, pating kayo pong pamag-aral ken DA nung pilan po ing sako na ning abyas ing sasaluan dareng memalen ken bawat lugar makanyan para medinan lang opportunity ren kaya katamong kabalen na pakakalulu na makasaling abyas. Although wala mo yung ating yatang sao pabibye in gobyerno mo naman karetang through the Pantawid Pamilya di ba makanya niya ma'am nano po ing aliwapang mga measures sa gagawan niyo. Actually ma'am I interview nila po puring lalo na po itang traders po. So talaga pong limited po in stock, law of supply and demand.
So magangkat la po kay nga liwang bansa para po mag-supply tamo mo po. So in effect po ning kaya katam king mga palyaring kalamidad, may nga sira po in kaya katam pananam. Then kaya katam farmers, may nga damage na po rin karelang tanam. So may nga delay po in kaya katamong production. Kaya po, lalo na po ngayon, sunod-sunod po yung bagyo, masisira la po rin karelang tanam. So magpasibayo, kumbaga, may start la po pasibayong tanam. So madidelay po yung kaya katamong production. Pero po karing aliwa pong province, pagka po minaldo na kanya, magumpisa na po kayong September, mga third week onward, atin na pong pupul. So, posible pong malapit yan pong mayari po ita pong in-implement pong selling price po ning rice. Halo mo, aga nakako na naman yung sibuyas. Wala mo kalupan yan yung sibuyas. Ating kamboring ikot ang mangmam o sabyan. Ito po ma'am, sabihan tamo po na niapektuhan talaga ding retailers and traders. Pero kumusta naman po ding hortelano? Nano naman po yung impact na po ding price ceiling ni Karela? Kaya pong interview na pong Koyang Paolo kang Director Crispolo Bautista, sabi na alila makanita ka apektado. Uli pong bukod ketang abyas, at tila pang aliwang pwedeng panakitan ketang Karelang pamagpalay, tapong darak niya. Nano po kayo ka rin, Ma'am Christina? Bali po karing nadaramdam ni po karing kayatang farmers, uling po kayatang inimplementa pong price ceiling, bababaya po kanyan impression ng palay po. O itang po yung sasabihan na po rin farmers po. Apektado na po kayatang price. Salamat ko, Chi. Kita kasi may labasan na panahon na yung pamutok na ng NFA, National Food Authority kani Gaye, Paulo Cruz. Ing manuan na ing July, mag-umpisa July hanggang August, yapin niya taga na yung lean months. Kining pisasabihan na panakitan na rin local farmers nung kining pisasabihan na nuno ka rin na makayapekto kay presyohan na ng abyas. In totoo na ing lean months, pamanyaman talaya, Chison, karetan traders, uling baluda, sisipitan dalareng supply. At kita mga tukal-tukal, abok muna naman natin taga ng manabuso. Atin, ginawa na lang task force Kaya ni Bulacan, nung makanano laretang suspetsadang warehouse, napanyalikot da. Ngayon, kita pisasabihan na pangwenta, kitang farm gate price, nung makaya pekto ini. Kitang 18 pesos kay pamanyalimpale, 21 pesos na pingin kay NFA. Manakitano kano ka rin at running local farmers. Kanya, katang pisasabihan na maka-epekto ba katang farm gate price na ringaliwa kasi sasabihan dati ng manyaling 30 pesos kada kilo kay palay. Kay palay. Pero yung katutuan na itang presyo pamanyalina ng NFA at 21 pesos. Enong may sambot din local farmers makanyan pa-manisplika ng kita ng mga ikita mong statement na rin miyayaliwang grupo da po rin farmers na ma'am insasabihan na naman ating nga maging epekto ka rin farmers in price cap kasi iba lang magsabihan na rin manyaling pala rin traders mababaya bebade impression na ning abyas so potang kay nga harvest season kay nga October ma'am salwan din ang palid na mas mura balang makatukiket ang price cap dictate na ning gobyerno makanyan da naman kung akakay ting epekto na ning price cap karen kaya katamong hortelano. Ano po yung papel na ning NFA? Kasi maragulya papiling NFA kapag isasabihan tamo yung abyas, available abyas, para ka rin pakakalulo. Ma'am. Ating kayo po Yes, ma'am. Kasi po, them farmers tamo po, actually po, alos marginalized farmers, 2 hectares and below. So, ela pa man po pupupul, utangan dane po in karelang provide pong kapital po karelang farm. So, puta pong mag-harvest itang kurimaw, ita pong gagamitan ng machineries for harvest,
ilan na pong mag-harvest, kapag ilan na pong sasali retang traders. Kaya pin po, na po kung may pupunta ka rin pong, kaya pong NFA, din karelang harvest, ulin pong makakaino po at ino pong utang, tigkautangan po ka rin kaya katamong trader. So, automatic po, may punta po yung harvest ka rin traders po. Na po ako ang palangina pa po ng farmers kasi laborious po. So, na po mamisali po NFA. Makanita po yung sitwasyon. Kasi maming objective na ng EO, kaya pa natin di ko, correct me if I'm wrong, maging yung instrumento para marakaplaretang hoarders. Detang manyaman talaretang manipulate keng presyo. So, yung maliliari, keng wala po lagi na ng kwentuhan tamo, pati yung gobyerno, wala maging helpless siya nga kakit ko. Anti mo itang NFA, mo muna pang sasaliden traders, mga yan. Itang makanyan, kay ba't itang monitoring, kay ba't itang subsidy, kumbaga bala mo, itlugat manok yun. Opo. Ma'am Rique, kung kaya nita nga, kutan nyo na din kumusta yung NFA. Kasi in the past, kapag makanya tatasing presyo, mamaksyon ka ng NFA to regulate the price. Bala magluwal yung adyas na mas mura. Baka tayo putang kilikan yung kapaman. Correct. Inya mo po, imilyari ngayon, ma'am. Dapat kasi itintamong 45 days ang buffer stock, wari po. Ngayon, ang sabihan ng NFA, 39 days na yun. Tayo, may bawasan niyang naman. So, alala pong apalwal. Alalang apalwal. Baka nita, kontransano, itang tatas a presyo na ng abyas. Tsaka limitado yung guidance limitado yan mo yung susuplayan ng ini. Kumbaga makatali lang ining pamuntok na ining NFA karening LGU na susuplayan de oras mi ka disaster. Baka nito no sakaling tang relief goods direkta niya karela ilang mag-supply. Diyos ko, sa scoop ko sa alo kaya topic. Bayo tamo pumunta kaya tutukita mo ang topic. May kulangan tamo pong oras kasi talagang masalimut siya at kaya tutuki naman sabihan tayo palimitado mo po kasing oras tamo kaya diskusyon ng aldong ay ni mumunan dili first day na pa mo po nining implementation na ng EO inibanten tayo at siguro on a weekly basis isabihan tayo nung makanaan mo ya po mumulay o ma-implement ang EO ini para kaya price cap keng abyas. Pasalamatan tayo po yung kakatamo pong bisita, Ma'am Cristina G. Manalang, pasensya na ko po at malambat kong menenaya, bayo tamo po may gumpisa, yung kakatamo pong maganakang Provincial Rice Program Coordinator ng Department of Agriculture, Kenikin Pampanga. Dakala, salamat po kaya kayo. Salamat.